أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wakomori watukufu mjiunda o arumi masiwa ya Komori. Wakomori mjiunda o bonze mwe Komori. Sirenge miadi kama kawaida. Njinji mbabi banu masiwa ya leo. Liri hadisi mbabi arumantongo za refuchia. Manati wono deklarasio yafanyishiha mtsana na banu jioni amfikiri nzima ya Dr. Mas Monsieur Mas mianjo ba Mas kama tujua Dr. Waindrini Sham Mas afanya declaration hanivumbua tikaanza nje banu nje ni mrekadre ni mrekebeshe ya elewendo hizo na hamba ili kado ya bili kakurudia rejea rongowe ya jia rongowe namna zinongoza mbishia abanu matsonga obanu rangalie hanyongi obanu rongowe shasha itongi shoba numrefanya hazi memoire abonge mada ya bili de yahuso uzuri wa dini wanduwa ile wendo tikanzaba nje banu leo jeni wonese mbabi za husu ye declaration yafanyishia ni avoka wala salasa mimi tikanza nje banu leo njeni rajise mbabi he namna ye avoka wala salasa ya rongowa abo batu ngasina ze article ne namna ya urongowa rionese baadhi hatu fikra hadiri rajise ndondondo ala ya uzuri wa dini ni wanduwa elewe pasu ngabo wanduwa elewa unai surtunga wanduwa elewa unai kamru haelewa kiasi yalonia kilahi yo problem wahe shangabo wandu kaongwa fikiri ukabanu ya feri ya uzuri wa dininu wanungarili wa mapesa haungarili walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh haubanu ngarhuli wa telefoni haini mwandamu ngene ya kilahi ni namna ya jo fikiri shanga mkonfirme banu kakavati mndo ya jo subuti yambe ukana tihuli wa telefoni hauga mtini wa kredi ni mru itoka yonti ti uzuri wa dini bahi wala tifundi Musa bahi ngamtoreyo hate autorite mkomoro ikawa opposition hauwa pouvoir ya josubuti yani ya gabili yambe ukana hanivesha mapesa hakondisio fulani nifanye video mimi ngamina akili hangu ngamina za hikmeza hangu tienshi zinji harumeti ya Komori tiono zinji abonge kale woyinu tijanga muhimu banu ndrongowe ntuja banu ndrongowe ni julwa ntutahanura ni juwe au kami ujulwa rangu hale njaja banu njeni kestari Facebook njaja banu njeni yani nifanye udije mitide kina wandu wabuaze page uiliwa hunde entere shamemi ngamfanyo video nambe hizo ni ono maslaha ezendaona harumenti hangu ezendaonro harumenti hangu ngarju hamba rezendaona rezendaonro ili mana kamruna ile wendo ka vanu wakati karatake ma opposant dabo kangari aminu kana warende nai kari atake wandu wa hezi dabo relewa okan warende nai abongeti jabanu hasuje mbili muhimu important mono harumai sheni ya chaîne libre de Comores Dr. Masi ha cite le dina la hangu harungowa makalima abo tikaanza nje banu njeni mrekadre bien sûr Mas tujua ye moroni tujua ye mumda hubi shanga mwanzo nje banu jia elewe kamimi ntina urectifie hizo na hamba haukanja mandrabo ngamjozirejeza banu leo ezabili riwono avoka Musef avoka wala salasa haonese za hai fikra namne kliya wahe yaliyo ne zirimraproche u ngardozi na nuwa banu ngardiri yeleze ndondondro alayunu parce que banu wanungwa yele waonai abonge heze ntosa za Kiislamu wa Komori watukufu mwanjia mahonre bahati mwanjia banu habaha mrangali yao na nyimjo honre bahati mrangalie ke video hii karsartimizi nanu wajohuri honre bahati warangalie harumesiti ya habari za Komori
ngani mbushirone nimwambieni ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haini bahanu kaudu mjihunrao wakomori tikaanzani wonese bahanu Dr. Mas hafanya intervention yahe daina Karimu wa Sedeni haonese za hahe fikra hambati atake mji wa Mde, hambati atake mji wa Moroni, ngamuamini ukana njatake mji wa Moroni, njatake mji wa Mde. Na mwele wenu wa Komori na mpartage video mkajailia yeye Masi hamba ukana yeuni sive yabweka Dr. Masi yeuni sive yabona ke mmbru ya domweleza hizo rambao kakatuzelewa hinamna rambao paske njaparo atake mji mbuna ile wendo njaparo atake mji hauka mimi ngamjuo katizalwa tilelwa mina adabu eka mru haruwa mrujo hamba njushie eka banweka dizo sikarla wa uzama banweka kamru hata hairi ngujo ihunda usoni watu eka mru hata hashari ngujo shihunda eka mru hajibalia kimaste ngujo ya hunda eka uguguru ngujo hunda eka ngwanzo rumia ordinateur ngamine hangu taino banu ngamjo irumia heze daraja zonti pia. Donc o Dr. Masi hani kazandrabo fumma hani kazandrabo parce que hamba tsatako mji wa Moroni njatako mji wa Moroni tamba ukana owanruendesa o mji wa Moroni baundu ya hao kwa tihamade mazina ya wandu wa Moroni wakawendesa o Moroni ya jana hauke Moroni ya jana ikanabdala mwami tswafeni Moroni kaja paro pwe valeri waka wandu wenji yabo wa Moroni wa hafa ze alimrujae waendeso mji wa Moroni rekaki msomo rekaki ilmu rekaki siasa rekaki notabilite kwa japaro ani wavuriza zentere za Moroni bonti kwa japaro vurizo mji wa Moroni bonti wa urenda timu izo ntina amlance defi banu rudi yare je ya jambe kana tide mji wa Moroni njade ya mji wa Moroni enrabo wanruende sao ye Moroni leo tidwangamize Moroni Dr. Oi Ndramando Masi yeye Moroni wanunarele wanendo mikala wa uzamba o ngamrongozo wa Moroni mtu amini ukana ekahamba yena uzalendo ndo biutona uzalendo na mwende senderes mwende mwangalie emru ko parwa usufu wa mparabema wa shidembeni le foto la hengilo senderes ne tarehi ya hahe uwende mbabani ya za yako kwa hangu mbaye wa mdada hangu uwende premier militaire mkomori kati ya hokolo uwende mkomori ya vaujeshi handani na mwende senderesi ngamjo unrabo yawe kale wenu Dr. Masi guju hadone da kanso haruma kuse bano hata mimi bangu tikansi haruma kuse bano ya hangu dahoni hangu ngamjo urongo hena mnani wone masulaha bangu shaga mlance bano nambe ukana Dr. Masi ekana uzalendo hanami nende dembeni bahamba yujo wandu wa dembeni nende ya uzise mimi na uzalendo shasiti de kino wandu ruko utarejikaza ani revumbwa famino ili rienshi ngam amini ukana o wenye Moroni no wa Moroni waelewa hizo na kahamba haukawa ngabo wenji wa shukuri ya hizo rahamba banu mru Moroni wotide ya hula arudi Moroni mru Moroni wotide hari hafanye ada mimi njaparo jua ka Dr. Masi notable na rele wanenro njabaka jafanye ada shabanu bahamru yafanye ada bahamru notable linumbu kajinika. Donc Dr. Masi woti notable hamba we notable no mimi njapjua ka we notable hauka notable wo mru mjua hazitendwa notable wo mru hindi ye kalima inu kalima ya Kifaransa ya kibonze shabanu si wa Komori rengeza notable wo itimru ya pamaele ya mahomba maele yabole uzuki wangu hawe mazuki wangu yaboma notable bahari wa hundu bahati wa pamaele na mina zuki wangu ndo dahoni December le 28 yekahende dahoni le 28 December yabo notable wangabo wandu wa vojuba wafanywa ada wa vejuba ngabo manotable
faut être clair mbria ile wendo izo rambao abantu kamtwango sika mtuelewa izo rambao donc minja jua da yamando kana Dr. Mas ye moroni walaika ye moroni ngam amini kana yetime ngoni mu wa moroni na kawarongoza hauko waona kawarongoza ngam amini kawaishia uko tiunduze eko vanu mrujua leo inu ngam nikoni example hajimba swali yime ngoni mu wandu ko kabanu rongo ramba izo ranzao ne suhenda hafanye hada shatijo subuti na beukana hajimba swali yetino tablu hajimba swali hatekeleze wajibu ya mahame ya kimbeni ne mila ya kikomori ya kingazija hajimba swali yetino tablu ngamjojua ni muone hauni manzishe na mbele grano tablu mfano boyafanya we direct ritehe mfano yetino tablu vanu notable ti mahombe ya maele notable ti mahombe ya maele Abdalago hafanya yada abo Abdalago ay notable Abdalago ti grand notable ha undu facilitation rana si nguvo juba na relewane mruvo juba na notable abonge minja jua ka Dr. Masi we notable amsubutin zambe bano wala mimi njatake wa mji wa Moroni tamba baadhi ya wandu wa Moroni warende Moroni tihindu walio leo warenge Moroni ngwa ihuzao ha envelope kwa tuwa ni esho sha Moroni izrabo ikade kinawe ntujua mana minja jua kawe Moroni ndokakabat banu riwono manotable huamba ukana usubuti huamba harume video yao Dr. Masi ukana ngojuo wandu wa dembeni wakana dhoma na wangamizenti haji swafeini wea kanotable mhu wa henti hahati tarehembi harumenti uko kati iwodua wandu wa mweshele yao mru mdembeni umjua ya onotablu ya rendayen ya hatiche ya mbindo wako hajiswa feini hakanotablu halabab Hamad Abdallah sirkalahi ya tarmanizimira woti tareheza hajiswa feini izo chini za notabilite ilole wako mori ya robi bomgu yabo Dr. Masi ifo ujirektifie uyelewe ukana minja mde ya Moroni njade ya wamde tamba baadhi ya wandu wa homji wa mde wa roha ngwa taho solution la salasa ya fungulwa tizamba tamba baadhi ya mafundi tivumbua wanu tivumbue mafundi de kina mugallid wa udwandu walo dingoni makomora actualite wa watiniaoze utovadabu paske inu sistemu ya mafundi watojibiwa na erdarasa watojibiwa na uzuri wa dini watiao balbala hizo nga sinaze prevu mikala wa uzamba wanu minjadziha tamba mugallidi sabar hini mugallidi ya touhana rangu sikuna niswamba zanoko zinamfumba letina la sabar hini rangu sikuna nisofumbwa Nurdini Basha ya toparozi hana ya wale Dr. Mas katamba baadhi ya wandu wa mde baadhi ya manotablu wa mde wodo mji wa mde tamba baadhi hamba mrujua shingazi jam mruru vumbula na inyaya ya honda hii hamba inya Rajabu ya Moroni inya Rajabu ya Moroni yo ya haho haunga wana hauje kumi njaparona mru Moroni mudu na rele wanenro njakau mimi ngamjibu Dr. Mas shan amini ka wonye Moroni wauna kawasible waelewa hizo nakahamba bahata baadhi harumaze kafe za Moroni nganzivu video yangu ngazirule ze video zangu banga sina renseignement kwa mkua wandu wenji wenye Moroni wa kweli na kawarongoza waono bizaru ka mrumbajini mdembeni dia kawarongoza ikaleo Dr. Mas ngwanzo ikebo namba ukana bambi bala ukaanza wandu wa ujue ukaweno table minjajwa kaweno table sincèrement avec tout mes respects notable wangaru wajua baborono Abdullah Sultan Abdulaziz namba ukana yeno table mmezi yawe mana namba yeno table mmezi de namna ya reagise hauke notabilite ya Komori waudu warende ti hatu tihindu harume watonge saa zalia fanya hizo anza harume ti hatu Sultan Abdulaziz ngeyabo ngenaze entere zahe ya hundrao harume rohahe ngenaze entere ya zitaishiao wandu maho wanahe mikala wa uzamba
yode maana ya himilia azali yode maana ya tojoparo na mbiza azali hakuwa nahe ngwaona dekreonsi pia onroma hoana haini siku ngutinziwa bie honda haini banu yanzoende yabo mru hamandu kana uparo na mbiza ezi azali parce que wantima notable wa waniao haki za kinotable notable wo kadosa moroni haini siku notable wo kadosa moroni haini siku notable wo yoba koda honi hahe ho barazani haini haini autorité ya bira harmo mjiula hauye bavuila yekajuro habala hauya birehula raheje dabala la uleno tablola hasheo na hishma na namna ya heno tablola izuri wa herizien shiba besi watoto borlo watoto wakati wa msirujwa juma wa dembeni wa hale ndo bahanu nyumba ya Haji Swafaini yakaya wakati hiyo ikababiri no tablu yabo ay autorité ifu ya misele garlaibo bo msirujwa yabo ya juhe ya he ende ala ulie mze Haji Swafaini baisho hundu Haji Swafaini bo pareju ifu ya dunga ndene hata hondo da honi bo madani ha asko uono yakano tablu yabo kabo wasaya wakati huo wahewe ya zema hameza leo inu mtuamini kana hajimba swali hafanyada jomba eno tablu na bo bisharafange yabo na mba sharifu ne wandu wote pia ngao yabo wanu haini mri ya pamba hindu yanka wandu wa hala yabo wote no tablu mabo mri akautanga wandu watahoa venguo za mila kana wakati ujai mfumbili ijai uumbwa haini mnugene mfumbilaye shabanu kalima ya notable njajua kama si ya notable bwa kumuri tena ngamjua kanjajua wala yeti notable ngamjua msukuti zambe notable ngamjua fasira notable womri aloza wana ya rino wanahe ya pema homba msihiri ya fanya zetu ngozo pia heze daraja ya zifanya homjini womji uo umtendeza abotina ukawa kanti wa decide shade de namna yeye ya tele banule weinwe kasedu mara sadashimu ngeno tablo harmo mji wa dembeni yotuka weimri ya kakaribu na Haji Swafaini wadunga na hini bahano akaumbalia hata wakati Haji Swafaini hafu ta wakati wa heuja bano tablo mruka tojitia wakati wa huja mruka no tablo o wakati abongele untu amini ukana leo Dr. Masi ngwambo harieno tablo moroni na mimi ntujua ino tablu wa moroni sababu hindi timaele njaba kaja pamba hindu na rele wanendo njaba mru kaja pamba hindu shanga mjua ukana tikaanza nje banu ni mwambie Dr. Mas hukana hambayo unsuive abonganga ni mrongozo banu leo hizo ya hamba ni mwambie Dr. Mas hukana mimi Bashari njajua kaino tablu monti mimi Bashari njatake omji wa moroni ngamsubutin zambe banu kana njatake omji wa moroni wala ntunu wakati najua tako omji wa moroni wala njajo parozi fikirini tako omji wa moroni hao mji toka yonsi njatake omji wa mdea bambao njazamba njaparo atake za video zangu hizo hapo zokazuro zimia njaparo atake omji wa mdea bambao wangamina wanama wa mde liko hadisi damina o zabarindi na tohinda hata efe na wananze hata kwa jashida wamba bomzele upamaha hata komji wa hatu no tujue heya ni sukuna atake omji wa mtuje na uhamara mtorditi heya titasama njatake omji njatake omji wa mde njatake omji wa moroni awe mrunende yaishie kamru hafe mashishio yo ferahe kamru ngwanzo ikebala yeye dem starabu de Julianao zindungu na zamba rulo na mbose mwezi shaleo hamadizo ya hamba leo hahundu bahati ya bakarongoa haukaya ngabo wandu wabuya wani wabarufu wakawa dota hawarongoa wa Juliana kangwa nshiu yode helifu Dr. Masi akafanya kaanza wandu wajue kangu yeshi shayetino tablu njaparo jua ka Dr. Masi no tablu wala njaparo ntuamini kaide kino wandu wa moroni wavumbulu wa moroni arumano tabilite haukabano na relewane njaba kabati wandu wala la moroni njaba kabati wandu wa nshi moroni njaba kabati wandu wa hula arudhi wa nshi moroni sheka wandu wa moroni na ka warongo za wangu wajijuao wa Juliana hao
imbabi yo mndu na keswiri wa moroni waona ka warongoza wajujulao wajijuao nana waparisa ze eko ibaki shanjamba njahama romji wa moroni tizamba ngamzirejezo ukana uandu wa mwendesa wa moroni leo waisisingamani kwa jale mafa ya hoa ze wabira ze mze keldi ze marehemu Salima Mudu ze mradabi ze wao wote pia wazee wao pia wakabu wakawani ya Sheikh Moroni ze Abdalla Mohamed Swafeini yabole lo inu momo mwana wa Abdalla Mohamed Swafeini Moroni hafanye ada halole mwana wa Abdalla Wadani yeye mwana wa Abdalla Mohamed Swafeini hardienda halole mwana wa Wadani yabo eno tablu bari hafanye ada no umri hapo ufanya ada ya unrengo ya vae ngabo watoto wengi mashababi mabani hatu wa Moroni wafanya ziada zao wa utima notablu kaleo wandu na kaurongowa wakado walone Moroni wa ijereu notabilite ya Moroni iko henda yonana na raisi ranzema hayabira haujao Dr. Masia Karma delegation ya Moroni ndai hata wamba kwa Moroni wa Moroni na kawa warongoza wao wa ujiju wao wa Moroni na kawa sible waongwa ejuo jiwao wotinda wabo Dr. Mas subutini wambie abonge mndu na kangwanzo ya Julihane haro mazerezo zinu kama mndu mwanzo ya dorenga mda ye kakarongo hardia jai rongowa no ili wandu wajue ukana barangu yenshi yuhamperam dobim kayam dobim mrwa yatukawjikaza Moroni rahana momo Abdalla Mohamed Swafeini shaitino tablu hafanya ada nguvongo ya vai zemza wa Abdalla wao pia wakabo wakanesh wakawani Sheikh Moroni ekale wenu tijatuonesa ukana wazee wao pia na wavumbwa bano grupu ya Muzawar Abdalla wakawani ya Sheikh Moroni ne jirma ya homji wa Moroni kaya wakati wakaya wafuzo kweli ndio mbuna warehemu banu walala sha rionesa nya so haukana ehabo wandu wa wahafa nyimlone Moroni leo ngamuibulo yangamie kamtuiwa ni Sheikh hayo so dizo na hamba harimo video hiyo yabo ekali zijahina mnayo yabo bai hani mri ya joula kura na ya jova ya jolo la hayada na tobaino tablu unelewa donc narelewa nendro banunga bwandu wa Juba ngabwandu wa kozomi haruma shabanu Juba ti Juba mharuma ti mharuma umharuma wa kinotablu uongo Julihanao wandu wa wajua wandu walone Moroni leo kinotablu manotablu wakansi rasmi ngaru wajua madina ngaru wajua madina ngaru wajua ze jirima za hao ngaru wajua ze tobia za hao di manara rongo waramba ukana wandu wao wakana ubarufu wakati za Abdalla Mohamed Swafeini wakanamuo wakati wandu wao za Muzawar Abdalla wakanamuo wakawani Sheikh Moroni wandu wao kwa jakauvumbulwa kwa jakana plasi halafu wandu wao wajawafu Mwenyezi Mungu ajaila watodunga na tata nguna warehemu halafu ija ngabo wandu lelo wahunduze bahati bo wandu wao hafa warengewe Moroni ngwa ibadiliu halafu ngwa iruma onamna ikawa watojota wajue botasi wahundu wandu pia wafu ili wabaki wao shako tuwani yeshewa Moroni wapuwa yesharafa Moroni wandu wao waungwa jiju wao emesaji hangu siku na yamba yue ipase shale uje uone mndu haria hahimi ngwanzo ike yadwamba mimi notablu mkado jinika notablu mruni kiwa kaunga mndu afanya dala au jirani au para mndu wala katupara mndu kariweno nguhuro hao jao kamrungu ende harma majilisi arenge envelope amba mimi namnike no notablu da yeri wokado na majilisini yesha mji debeni sedumari wa Sedi Hashim notablu mhu wa henti notablu mhu ya armoide mbeni ne ngongwe ne mbajini kamili kahende harma majilisi haishia dembeni kaja paru kubali ya renge envelope yeye sheo ne jirma ya hahe wo yohamba namnike mru fulani yadungana naye yabo leo yinu ngare unaoze majilisi rikai huko mori kaona ze majilisi Dr. Masingu do harma majilisi uveze uishia mji fulani uvumbulwa uveze ujisomo na urenge kari yabo notablu umri akinaya notablu umri akanti makini ye roho ya makini he roho tranquille ya tozulu ya lo makini swafi ye roho notablu
haini za usharilwa haini rongoza za usharilwa au mahala ya puha wende bala wende wa mreshawiri rifanye rideside rifanye jao risise jao riheze jao yonde namna ya manotablu notablu wakado samoroni haini siku notablu wakado nda nasibu haini siku shayo kaham notablu wa kweli wa mji wa Bavu ya henda haruma ani ya siha ani ya henda directement moroni balanga bo mwana wa heba vuila ya puha ya jouno mewa au mwana haubala harumane Bavu ngode ambia rais ya jaswali jumaru me bavuila haukawa hundu hawanikasheo hawanikajilma mfano shale woinwe rais wa daula ngudeside guchuo hobotasi hamba ngamodo jumani mjika ngabo notablu yenda yankilo yani yenda yani rais hato ju hobotasi hende ngondo dembeni yenda swale juma bala notablu lo hula sedumari kajalahwa haribala yu hata notablu ujamba kana katuja halafu notablu wakajahana mndu wa siasa yo henda havoti wo ya mwanzao shakaja paro jibenu wa hae na nyinyi nyoti pia wazee walo yabo haini mndu abongene wa hae ngarjuao ka fulani wala wahe fulani wala wahe fulani notablu wa kweli wa Bavu wa mji haini mndu wa siasa ya njia ho mjini yoto mrongolea hejirima ya hemru ne imani ya hemru yaelewa we hazi yahe yaelewa we dhamana yahe shano tablu tukiri enda rongo haruma bunjilio babala yeye hadalwa visa nezila katua himilia no tablu tohenda ya rongolea mru wa siasa fulani bakaja mwono majilisini hae mwanae hau hende hamu himilia hamambangulozo kajamnika mbahindu hiyo wao pia ni wavumba oba wakamzenrazi hofumbuni wafu tranquil wakaya mze bisharafange yabo nguna na muhensi na mu hatahale kabati paroishia ya puhashe obahanu hau yakada mze Algeri ho ikoninge yabo kabati katuparo naibu nge tranquil nguyeshe mbare trete ya heno wana hebo ya wanambwana hata wasoma tranquil kabati mru mono bahanu ze wandu wao pia waude manotablu wa kweli wa hensi hatu ani haba ani watulia mze bisharafange yabo mtu amini ukana mru wa siasa wa kweli hau mru wa mila wa kweli hajwenda mahame ya baha ya ende zahira hejabira ya laulia mze bin sharaf hena yani yonde namna shangujo na mru jama wandu wao pia ngwao yabo desde entere notable kadokana entere ya zitahao ya benue mrujua henda hauno mwana wa siasa hamru wa siasa ambia kana ndoko kadha hata kadha shamru ka na imani alafu ngujo kauja uniwazizie Hamada Swalihi omjwaezi hambu uniwazizie Sultan Abdulaziz wandu kao waungwa azalima na ngwa ndao entereza misafara ngwa ndao entereza passport diplomatiki ngwa ndao entereza wata wahuzuye mila ya hatu hasibabu deze entereza hao yabo bona hamba hena mnayo yabo tsata komji wa kombanila washili na wa kombani ngwa juwao zenungu uo mze uo ya Zamba Espanyol Sultan Abdulaziz hau wa mjwaezi ngwa zijuao Hamada Swalihi yabo tsatake mji abo karja takemji yaweza dungabo bori Zambao wako mori wa Zambao na mpare miji wandu waze wao wazie izo wafanyao parce que leo yinu ngasina culture culture ya hatu juba na muharuma zomdu katsorenga ya kaza alafu waze wao waono wazaliwa muhimilia hazifanya wamremea koti kwa jamuhele usiu simwambiani uvanu kana hajiswafeini halava madabdala 3 mois hasibabu harongoze notabilite nai wakati wakamila wakasheo wakajirma la notabilite yabule wenu mdu joka ujado nifa ya bakanari mimi mju wa fulani mwana mtu fulani mimi jao banu garshinda nao baba ngarshina nao jomba na banu bashwa garshinda nao zantini umijini hatu ngari amini ukana ripuha rizalobo harimo mji karja zalompa haroni sirito zalobo harimo mji siwasaya hapo kana kabujabani yarishangaze yaritini marisiza yaritini jao ngarajula nao ngarambula nao izuri zura kaza dota samaha wa masuliano yanda ya bege mbabani ye connexion shatirengeza sebo donc izuri zura kanza rwone sebanu zenongoza husu Dr. Mas ili wandu waelewe kana bano endongo kamru hakanti mwanzo yaelewe ya jinikezina ya tonilo mru naelewe wandu warongoza wao kasinga sina zuhamba banu hizo mikala wa uzamba ukana haini mru mjua mde ya mru na kemjua mru
haini mndu mda mndu na kemjwa mndu ndati jebanu hachari haba mbrala ndi haundu bahati hankilo manari yaliho ndi haba fanyada kari ngonzo kane dzina la notable babanu mndu afanyada ti notable kabo wandu wenji abo ngamjoka ujamrambika wala kiki wala Abdu Soifu wala Ashirafi wala Mamadu wala Usman Dibwana wala manotable bari wafanya ziada hai kamranti Filubara Kazar Zambe nganjaru mwe dossier ya uzuri wa dini wandu waele wendo ya hadisi Wakomori kuna kanzan Zambe bana ili wandu waele wendo dossier ya uzuri wa dini inu katina kawiyandisa tifarengeze prokosio za hangundro mimi tikana fikra nzima basi tielewa ukana wandu wa Komora actualite watakabari kwa tina hata mishinzi katudo tukana wafedhehi wandu mafundi rilindi rango siku wandiso fedhehi uzuri wa dini na fundi Musa watubuha mndu yambe fundi Musa ngumu iyo fundi Musa rizilindi hata jehonde lolo kabati mndu ya parojitole yamba kana ngu iyo fundi Musa shaizo na kanza ruonese hindi ridungwe dossier inu tende hata tiji declare ngabo wani fedhehi ngabo wandu wakaule mimi mafu wanoranze sara jitole ya rarongwa bana ngabo wajojibiwa ngabo watojojibiwa ngabo wajohamba ngabo watojohamba antuka mndu nake mjwa mndu ngeade mndu zoro za kanza ruonese banu hindi rionwe avoka wala salasa harongo waleo Maître Moussef kanza jeni confirmer banu wa Komori au kama banu itamba ukana mide avoka wa uzuri wa dini nti Komori na jomba tedo mahakama ngami avoka wa tedo mahakama na rele wanendo wa Komori wa ile babanu kari heya banu ngarongo ngala dimondu wa rele wendo mitrenge miadi tinoporoka za mndundrabo ramaze nyido zini shaizo na kanza ni confirmer banu lewe avoka wa la salasa harongoa haonese za hae fikra ni namna ya fikru na banu rutidiwa ze ukana banu avoka ma avoka wanu surtu wanu wa droit wanu wa mahakama hula moroni wo ujua urenga msumari ware menkalizi bala hata wamba ukana labwe she sharia ngashiruhusu na rele wanendo abongeleo kabatirongo ra kauzilinda hosoni mwa Maître Moussef ukatide zila ya hamba shaizo ranzori mkonfirmeni banu la salasa hafungwa manda depo habuliwa information ani enquête ibulo ngabo wandu ya wavumbua ikawa hata jumkini haba ke surprise barengwa mndu ti hale banu haruma 48 heures banu ya mndu ya rengwa ya dia hezwa hu hasbabu nge hasitewa haruma dossier inu parce que banu inu formation enquête ibulwa e juge wa matafiti ngutanta uo ye juge ye sharia chimruhusu ye juge ya tanta uo ya tunde dossier zedongo la salasa ya zamba ya mru fulani mru waidi ya mnikaze formation za uzuri wa dini engenda hubi ange mahala kadha endea tawa vanu bayishwa la salasa hafungulwa na rele wanendo shabanu kana hata ya avoka zamba hamba ngwaendao mbio ya fungulwa provisoire liberté provisoire yabora hayanketike jahisa shangu jojo ukobonze sharia shiruhusu kay juge nganzo mana banu juge do rego decision kangu jiwono kana nangu aminie mndu kana uroha parce que banu mndu jua huka liberté provisoire ye juge yambe kana nge sous contrôle judiciaire kana ujua uroha armenti mfano donc leo inu acte inu ya jihirisiwa ya fanyishi hayu ya tsongesa ya ramene la salasa hata yafungwa zindizo wizo za kawambwa Jibrilu shabanu funde musada mudi amure bahati enda shitaki ngarjua ukababu hawa kombe wenji wandu wandrabo watso waziwa hata nimbaye zinu wajikaza ukangwa unaezi na banu ndizo karla wahamba kayezi ti post shaezi dezitendo ani upare ola mdulo nezi ni fanye ndongo kadhabo ya ufanye mfano donc ngaranzuru wonese hindi banu avoka haonesa ukana sheitendo shiraproche la salasa
ngashi honti zifungo za miezi 6. D'accord, miezi 6 kama stabu. Pourquoi avocat hardia kauja ya precise kalima yede ya zamba ukana ngutsa utaratibu wa ukaa mfundi Musa Adamu yaelewa nena la salasa umahakama bwa hamwelewano ni wandu wa sharia umahakama kabajahe ya arrangement il faut ngabumba hindu ambao wandu wafanya wandu wadunge la application de la loi wadunge sharia kangwa wao yabo hawire kaja sha ngabo wakati wao ufanya hizo waone maslaha wanu mahakama tukaka batu wandu wasoma ngwa abizeu wafanya hizo wanzao ani mndu wenge na haki na rutomkadamiza amatizi hundu wandu wenji shangabu wakati wao huwe decide wadungu rongo lewe inu vanu fundi Musa Adamu banu bayishwa ngujulano na wandu wa daraja za haju d'accord nguru mieux puissance hiyo haki yaonese ukobala bahwala ngabo ministri ularme gouvernement Daniel ngabo Muhammad Sumaila ngabo ambassadeur Njizi ngabo wandu wonti pia ngabo secretary general ajwe wa Cour supreme idarusi wo mumtuje ngabo ye dafu mo hambati jishabani tijindo ye dafu mo finance mumsele ya bambao wandu pia ngabo procureur de la republique yatawe dossier Junaidi wandu pia wakauta taratibu la salasa ya tiezo magobani sha ujumaju ngaboju narele wane lilo ujumaju ngaboju yabole wenu yi avoka yatije harambia ukana wabuhe arrangement banu arrangement nge jojo kaya shabanu babulo information babulo enquête harume dossier inu ngabo wandu mfukare wasitewa harume dossier inu yabo juge nge na droit yatsahe taratibu hata wandu wanu kangwa ukomori waparwa haini haya bayisho hakililiwa habaha na chililiwa umuhimu hasa hapa shwa moto wanu hasa hapa shwa moto la salasa halafu hizo rakanza wane sendi hayafungwa yawe mana yafungwa yafanywa mandat depot yeshetendwa rahaka shijakanti havumbwa wandu wala hanambia jau wala ngabo mndu wa uzuri wa dini anambia noko kadha ngabo yanibesha message kadha ngabo yanambia jau wandu wao ngiladhimu waishiliwa yabo haba kabati article ijo kauja bana ije mfungue la salasa d'office kabati lazima yafungulwa liberté provisoire hauya bakia hata miezi 4 hardia nje zo miezi 4 mfano njabadi hizo ijo kaukaya mfano alafu wakati hilo ikasa afanye miezi 8 kabajafanya hata mbanongo jujuma kajafanya nongo yokiri ambwa liberté d'office shahabaha lewo yinu arheyo magobani yejuma narambe hafungulwa narambe ngujo fungulwa maudu mfano shabo yefungulwa kabati namna ya ufungulwa d'office ngujo fungulwa liberté provisoire na banwe provisoire yoyo nziro hauke provisoire yabo juji amini ikaende hakontinye tena zila ya tongesa yafungwa hauhende hafanya ndongo zindwa jina hardi haraprochewa ho mahakama bungu toja ngutonda balilwa nkondo ya boba vanu henamna timwambiani juzi ukana ye akti ya mhonda la salasa ngiyo sawa na ne akti ya mhonda azali hauka hawapule kibri ani yabo baisho hafungulwa maudu kamgwa benzi nafungulwa shasa hapule kibri na vanu dizori mwambia oni vanu ngabo wandu wajuhamba ngarsina rohombi ngabo wandu wajuhamba jao edosie inu jao vanu tikauzuhea vanu ne defande wa uzuri wa dini na darasa na za association pia za usaidia miti mji ufundi Musa baisho ngabo wamba ukana hata wafanya uko manteri harumaze video zinu ukana hari mimi doko ubeshewe malalao ni Jibrilu ngabo mbira subuti anandisha message hari mimi ubeshwe malalao ni Jibril ai mimi ubeshwa mapesa ni Jibrilu tido hula malalao hunu na fundi Musa Jibrilu wo haja hunu hakahunu ngumzo tumu wabira haka Tanzania banu harumo Ramadhani ya juzi ino ijao ya bili bahitika do muona harumaze video zahe kange Tanzania usikuna mwona Jibrilu usikuzima fasi de siku ya heidi
tikauswali abo msirijua mufti al-akbar mahunu hata rais wa daula wa hunu mandazoe akauswali abo tishi abo mufti amba ukana ngasino wajeni rasmi waswali yao banu miongoni mwema wajeni waritukuza harumwe idinu ngabo rais wa daula Mama Samia Suluhu Hassan ngabo na Ustaz Jibrilu Mkomori jau yabo leo inu wakati naishia wo Jibrilu yavumulwa ni mufti al-akbar na jusasha itwahilinu na mwana Jibrilu tole na abunga bondu wasubuti uambe ukana hari Jibrilu ndo nibesha mapesa nefanya ne hulazindu nembesha fundi Musa Adamu miti minji njaparu muna fasi njahana mahadisi daminae njahana mkataba daminae titoa preuve ban ukafundi Musa Adamu hende Komori kadombili ngazija hajiransenye na wandu wadembeni hata hendo soni mwa mzaza hangu mwenye hunzaya ili ya hunde nimero ya hangu ya nibeshele marhaba ya henamna ni mwani yao tiambiwa wandu wao wanipara wa manamimi kabati mdulo na nimero hangu henam ya josubuti ya toto nimero hangu botina unla tiambiwa wandu wao pia ntina bezoeni julane na fundi Musa ngena wandu watimizi mongo mine na wanane ya walibwa uno uzuri wa dini wa mafundi wa mabaya zio ngabo wadembeni yabo ngabo mabaya zio ya renge sharji ya dembeni yabo ikaleo inu riparsazira sanyima hina mnayo ngarijibi waoneze nje mazifanyishi yao timpaka nikane uwanzani na mina fundi Musa shaizo ranzorambe banu enavoka mobaro ya moroni ulona hikma ya soma ya jea ya rengwa avoka ya dailie mru na wanembwana ya shindane imwe clear wahe na banu avoka waika toda yafungue mru na rele wanendo wengondo yasahilishe dossier yende haraka ekale weju shumange fanyiwa oliho ya dhimu yafungwa miezi 6 au mahamili ya wanembwana ya clear wahe yafungwa miezi mishashi ya ganye ani izode namna shabanu avoka waika mru harenge avoka amni kamil ero au 500 euro yabuka tuonesa kama ngodo yafungue mru rele wanendo eze hazi za avoka wengu ndio yasahilishe dossier singa ruomba wa Mungu yafungulwa haukaba no muhimu ya pule kibri wa muhimu Mwenyezi Mungu ya muonese yaelewe paske banu kakagaelewa abo bahi kana paro elewa haukaha ono kwa wandu wenji walu harumemba yezi hiyo watahawarumie makoti ya hao nola salasati fungwa ekaja fungwa yabo lazimu hata wao waelewe kana wao wandu kwa tina hata rogo bonge banu namna yena banu ke jambo kana watsambe watidenonce ukafundi Musa ngena dene na mru fulani we mri ya rongowe shawende hata wanji harumandongo za wazi ukaharie ngabo mwanamshe yamba ukana ye wazi ya fundi Musa jau ayi wandu walona hikma ngamo wandu watawa defende wandu wa defende ekaleo leo tido handa ya voka ula harongo ndongo bala leo tido handa ekaleo haringu tabio bahari ya polisi wambilo wandu wataila salasa wende warenge mdadzaha ataka uchililwa minui wamrenge leo tido handa ebanu leo do handa wa polisi wafanya abizeu yoti amri ya fundi Musa ukana mrenge mdadzaha fundi Musa ya hindi ya shitaki emru hamangode atsawa ezadunga boti zahe hizo za polisi hizo ya avokala dimu ya rapproche polisi shatide ya shitaki halafu lewe inu ngamanzo niwonese banu kana uzuri wa dini washitaki haufundi Musa hashitaki wako polisi wabeho mahakama e dossier sangione mahakama ngiona juge d'instruction hapo kabajahe ya arrangement ijo kaifanyi ho polisi haubanu leo inu vanu wafanya arrangement ngabo ko wandu wanu wai la salasa na kamlas washtaki wani gashi wa darasa wende ho polisi ya moroni diyo inu ya kaumarete samani ranzi yo wakaumarete wende ho polisi wende wa mtaha gashi wa hunre arrangement wasamihilane
ikeza viraziviri waruha yabo uende wamba zindwaji wafanya video wamba zindwaji paske ngwaona wandu wawawania o mapolisi na majandarmu na maprocureur na maministri na maconseiller na maustazi yabole wo wandu lazima wadoelewa kabano ho juma junga boju wandu wao walewe d'accord yabo tukayise yabo bai yabo kama turuone seukana wandu mndu nambeka bashari hata telefoni ya rumia o ila habeshewa ni fundi Musa ngabo mbria nambiazo yo problème ebanu minja kana telefoni na dorumia ava ya heze video mndu nambe bashari banu hata zambo haringa mina katikati ilo Dar es Salaam banu ngamdeso fijo mbwiri fundi Musa diani hulia hizo ngabo wandu wazambao tunambe zo ni maslaha ya tambe shakarna ujulashe zinongozi na banu ngaraduni mwambieni banu kamlasi havumbulu harumwe dossier yinu yabo ingi haraka kadaina la salasa watujoka waretewa wafungwa yabo yesi hangujo ishiliwa dossier yinu information ya bulwa enquête yo ujua huenda hata miezi 8 instruction ngujojwa ufungulo ya kobonze ni enquête ido henda izo ndizo rakanzari zambe banu resheleze wandu waelewe ukana fundi Musa damu leo inubo ya jiwa ya jidefande nguhundu wandu mbahaza maji watu huyelewa wanzoke banu fundi Musa ya jao wafanjao sijao bana mtorambia wakemru watitoe formation mikala wa uzamba banu kana watu buha mru yatowe yatonanzishi yabanu kana mi uporo fulani wa mjini hatu fulani ya identite hangu ndainu mimi fundi Musa damu ngani mtahomeru fulani bangarudo diri zambe banu hata yazitowe sikartu depende madina kartu jibwa ne systemu yakana komora actualite izo dizo rakanza ruone seba abonge Mwenyezi Mungu na renkezi joka na hairi yarsaidie maisha yote pia walo mu hospitali mgwe wabe unono walo haini bahano hai wanzo wanru washe mgwe wabe wanzo wanru wame mgwe wabe haini mru mkomori ulo haruma bahanu wa utabifu mgwe msaidie insha Allah shangara nzuri confirme bana ukana dawa yinu ya uzuri wa dini na banu tsinda yinu bai banu zamba hata ngabo wanachama wa uzuri wa dini ngabo wanachama wa uzuri wa dini wasitewa haruma ya ferinu kwa juu paro waishiliwa ngabo waundi walo komori yabo ngabo walo Faransa wajuu uishiliwa hizo ndizo rakanzara jezone sebanu leo ili wandu waelewe mimi ngami tayari wandu wanu wamba majagala hata mimi kado suive komora actualite wagabili wamba jao wasijao wende hata wamba harifundi Musa ya ndrumani dode ya wandu makadri wa bambao ebanu ngabo makadri wa bambao na wadea auti atake Muhammad Ismaila kade wa warumu zabaridi Muhammad Ismaila ya touhana zabaridi mtu muhani ya Muhammad Ismaila kwa japaro amba Muhammad Ismaila kajawaruma bala fundi Musa do rumo ebanu mre msiblewa ngamanzo ikebala bo mabuli wa etere mafanyazo manza ukamna hunda wandu wa mgabilini rijitole yale orgabili na banu na ritihadalane bwa komora enge namna ni rongo banu hata juzi la salasa kajafungwa mtojo kamuratake sisi mabakana rimvuza bure mafiti tola hachililiwa ngabo wandu wakaunanzishia banu wa hao wadwamba kana wongu hatola 22h hende halala mde halala ndahu amrita umri hada enge banu mimi de naganye dossier hauka mimi de naganye enge kaja kaya fungwa mtojo kawadi mrisheshea karja jabanu runde na faswa ya urongoa rdopu hardo kama de masupporteri wa Real wa Saziduku hawa Marseille msije muri hadaya yabole woinu borlona ngasina fierté wandu wanu wa wahilwa wa balazi hanywa haukaba ngejo ukiri hata wazali hane rongo banu hata wasinyiswa mikataba kwa na ufanya emission ila tena na wende wafanye kawasinyiswa wende wafanye wafera hao halafu ngabo wandu wanzao ikevanu juzi azali hakaharuma mraba hindi mahafali ya uzuri wa dini wala jao wala de yakao jao wala de sisi jao leo tido handa waluma azali yakao participe haruma rongo za uzuri wa dini na ufundi Musa ngari juoze video reziono hapara rema opposition rema opolo arme pouvoir ukana inti chama la janibu fulani yabakalelo azali hajibi wane maendeleo ya uzuri wa dini hende yoketwene sakabo mro uzuri wa dini haubala uzuri wa dini wondae zinu namna unumsaada banuze nongo zinu
zifanywa na uzuri wa dini zifanywa na darasa zinu wizo serikali rujojibu wado zifanya saidio wandu kuizodoza kanzari wonese arjo utahanga samaha bora kawale ay masuliano ya kama hii arjo wonana insha Allah Mwenyezi Mungu narinkezi joka na hairi engenda odu andra wakwaja fungwa mtu joka murisheshea abongeleona mrinari wa shesheye wowo wajoka warisheshea arjo wonana tena